Кирип келе жаткан жаңы жылга байланыштуу биз жол кыймылынын эрежесин сактоого чакырганча айдоочуларыбыздын да маанайын көтөрөлү деп чечтик. Совместно с Алай Flowers решили порадовать наших водителей. Toyota RAV4 право принимаем, останавливаемся. Самоцкой. Младший лицей Юсупов на других. Вот это еще можно ваше документы? Наступающим с Новым годом. Соблюдайте правила дорожного движения, ЖК. Ül акылын айдап баратканыңыздан токтотуп текшерип көрөлү дегем сизге. Келе жаткан жаңылыш менен ЖК. Вас с наступающим Новым годом. Спасибо вам за службу, за ваш труд. Наступающим Новым годом и порадовать вас букетом. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте аккуратны на дорогах. Все. Скоро келе жаткан артка оңго алыш керек дейт. Анан да келе жаткан жаңы жылыңыз менен эжеке. Жол кыймылынын эрежесин так сактаңыздар, С наступающим праздником, с Новым годом! Сіздердің жаңа жыл жақсылықтарды алып келсін, сіздерге чоң рахмат. Ушундай кубанып турам, биринчи жолу алып атам, көптөн бери алып элем.